Lek, setiakan bapak lu ada umur lek. Iya kak, bapak ada doa. Otomatis sengkok sekalian lek. Iya kak, memberikan di siapa kak saya kerja bapak. Iya lek. Justru jadi lek tentang menjawab total banyak. Sebagai kepala desa tak gampang lek. Semoga membesar gitu aku sudah ditang bapak kak. Iya lek. Bun, iya apa Fer? Setidaknya lah kelebun tua lah ada omorongku dia. Iya terus, jadi engkau bi mustaqim ya, udah remetan gaji. Ada apa? Gaji Bun, mau gaji orang kepatian gari ya kaki. Abah, pas tahu gaji saya engkau selama kelebun ki odi engkau alako. Orang kepatian ki minta gaji kaki. Yowis sambungkan setia ya. Engkau majra gejin kakek keng pas ambukan setia kakek tahu salah aku kangko boleh bah ada ya kakek mustaqim wis minggir. Oh iya Bun, mau ibu gaji Iko bayar gitu. Kak. Apa nih? Binin kakek ki bekelebun kak. Marah teh dan badan mengucawan ang bini ki buru atana di dapur lah. Jok kaki mau tak bertaja. Apa? Pulang di dapur ki buru atana. Abah iya mau tak bertaja kak. Jadi ya, benih-benih kaki jadi. Ini mana deh? Lengser. Ayo makan deh. Derma keadaan masyarakat. Ada anon deh. Kok. Maju gerak.
remet eh. Bekon raja. Mata aja cong, celaban kula ku bingko yang ingin melolo. Kagak ada remah, bekon. Ya ada remet eh. Yang kita nelepa, kita namun kita ada remet. Kita namun sekali kok deh. Yang rencana ro kagak naman aja. Namun rencana kok namun teh. Keng PC tak endi deh. Di karo menang leto. Ya utang tuh cong. Baru bah naman deh. Ada apa lagi? Udah apa cong? Udah apa? Ada apa? Apa? Arah apa tangan? Dong si pula caro ke lengser teh. Acaro ke remah. Caro teh. Jadi mas saya taro. Lengser tulis enter teh. Ongkon. Iya teh. Aduh deh. Dulu teh. Tulis enter teh. Kumaha cong tanur agak ya? Mayu teh. Mayu mangga. Mayu pah mangkat. Mayu kaki noro. Ku seorang teh kok teh. Ya tengah ke pasang potong teh. Gue nungguin kau si makara. Hey!